Čaute. Možno sa pýtate, ako som sa ocitol v tejto situácii. Alebo teda, nie ja, ale táto postava, za ktorú hrám. Jeho meno je Ethan Winters. V predošlej hre mu jeho žena, Mia, poslala takú správu, že aby ju nehľadal. Samozrejme, Ethan si povedal, že bude super nápad ísť ju hľadať. Našiel ju v Louisiane v Amerike. Nemôžem vám moc povedať, čo sa stalo v tej predošlej hre, lebo to by bol spoiler jak blázen. Takže určite si tú hru zahrajte, odporúčam. Ak sa vám video bude páčiť, ocením like, odbera, hej, užívajte. We moved here so that she wouldn't have to deal with any of that, remember? There's nothing wrong with my memory. Yo. Calma. Yo, ja mám dceru? Oh shit, Ethan got busy. It's okay, Rose. Your mother doesn't want to remember it. I can't blame her. Can't blame her. Ethan, ty si zažil horšie. Arguably si zažil horšie. Hálo, jaká telka? Poďme pozrieť niečo, ne? Kľud. Už ľútim. No jasné, klasický marmal. Hru ešte ani nezačal hrať a už ľúti. Nemáš niečo pre mňa? Ešte rýchlo som hladný jak blázen. Don't get too close to me when I'm cooking, babe. I'm sorry, bro. Kalma, ej! Asi toto nie. Nope, not yet. Chcem pozrieť celý dom. S tebou. Nechcem tu byť sám. Ujo, čau. Čau. Prečo si otec? Neviem, kámo. I wish I knew. Ej, nestiel sa mi sprav mlieko. Tak. Dobrú noc. Vyzerá, že to je mŕtve to decko. Halo, neurážaj mi dieťa. Daj mi moderátora, budem dobrý a tučný. To si. What? Mia, hladný som. Už by mal Halo, ty si není muž materiál. Think we can just forget about what happened in Louisiana? It happened so long ago. I don't understand why you are so... What? Mia, get down! Mia! Chris, halo! Halo! What the hell? Sorry, Ethan. Červené pole, aspoň mi nemôžeš povedať, že prečo si ju slimeoutou predo mňou? Bolo by to fajn sa dozvedieť. Go move! Nechcem. Au. Rose. Get him out of there. Halo! Červené pole, vysvetľuj! Chris, červené pole, vysvetľuj! Prečo si mi slimeoutou ženu pred mojimi očami? What? To čo bolo? Kámo, Boh proste nechce, aby som niekoho mal, chápeš? Čo sa stalo s mojou ženou a deckom? Ktoré není moje, adoptované. Nope, not mine. Yo, you have games on your phone. Čo sa stalo, kámo? What the hell happened here? To som sa nepýtal. You good, bro? Eliminate target, recover body. A blinkre máme aspoň. Tak aspoň sme išli podľa pravidelne. To bolo čo? To vyzerá byť, že tu by som presne mal ísť. Tebe. Už to zase začína. Resident Evil a tie ich príjemné jumpscary vo first persone. Aj keď toto nebol jumpscare, ale ticho. Prečo sú tu mŕtve vrany? Neviem. Zavri zobák! No vidíš. Haló? Ethan, nájdi nejakú sekeru alebo niečo a ber to, bez pýtania. Príde. Ethan, zavri dvere za sebou. Čo keď si tu není vítaný? Také zube si umie... Čo som povedal? Nájdi mi Glock, nožík, sekeru, čokoľvek. Yo, who is this, bro? Haló, to si zaplatíš. Čo tu robíš, bordel? Tu niekto býva? Alebo býval skôr. What did all this? Dobrá otázka. Tak tebe dáva. Where the hell am I? Halo, chudá kôň? Nope. Halo, Hlado! Zlatoláska, daj svoje vlasy. Maybe they're out? No. Ja si myslím, že out akože... Out, tak. What the fuck is this, kámo? To je inventár veľký, halo. To je ten milý...
Haló? Je tu niekto? Log due to missing Ďakujem. Did they just run out of the house? Vyzerá to tak. Fuj. No! Jeffy. Friendly. Who are you? Who sent you? Nobody. There was an accident down the road and... What's going on? Oh no. They're coming. Kto? Who is? What the hell was that? You have a gun? What? Please tell me you have a gun. No, why would I? Take it! Take it! Help me, it's out there. Hey, are you listening? Hey! What the... Ethan práve spravil Mbappé special. Shit! Kokos. Dead body? Fakt? Dead bodies! Ja vidím viacero. Wait, there's more. Pozor na enemákov. Ďakujem za radu. Ty kokos. To som ja? Ethan! Nevyzerá jak Ethan? Au, moja ruka! Jau! Hej! Au! Shit! Teba slimeoutnem ťa za to. Ticho som povedal, láhni a vráť mi naspäť ruku. Haló, ruku mi vráť. Ethan, roztrhni mu brucho a vyber si tú ruku. Dop. Minus náboj. Dalo sa mi, alebo tam niekoho ťahali? Tu natuším skončil ten... Čau. Alebo čo to bolo? Dumaj. 15? Koľko som nešedrel. Nábojmi. Ethan, vyskoč tam. Aha, tu je ten čau. Kár. Preč. Wow. Au. Som určite safe. Ja som určite safe. Neníš mi tú strechu. Aha, pekám. Láhni, kámo. Láhni. No vidíš. Hej. Skúsiš niečo. Dostaneš devinou. Už sa nebojím ničoho. Okay. Damn it. That's crazy, bro. Dobre. Tak toto nejde. Nemyslel som, ja som ho trafil, to mal byť varovný iba... Chápeš? Ticho, poď preč. Poď preč sa tam. Počkaj, ľud. Prečo nechceš liesť? Lež. Čo lež? Nelež, počkaj, bež. Tak. Mám high ground, bojte sa. Mal som high ground. Do uši. Au! Au. Už to prebí! No a slamatni ho, tak. Poď preč! Dole s tebou, démon! Démon! Napadlo. Ticho! What?
Jak žiješ? Au. Čakaj, mám nápad. Poď. Dobre. Neviem, čo som zobral. Ticho, preč, vedľa. To čo je? Dobrý. Ja som debil. Čakaj, ja ho džuknem. Poď. Au! Poď preč sa tam, démon! Dobre, pôjde. Safe, nejsme safe, zatiaľ to není východ. Čau, to sme ešte majú, ja som to není vec. Eventually. Wolverine? Si to ty? Fuck this shit, I'm out. Baba Yaga! Všetko len nestretnúť normálnych ľudí, prisám Bohu. Hello? You shouldn't be out here. It's not safe. What the hell? Hey, can you hear me? It's you, the child's father. Child? Hey, wait, you mean Rose? Is she here? Rose, yes. She is in great danger. Oni mi uniesli decko? Mother Miranda. Matka Miranda. To je matka Miranda. Počkaj, to je... Teoreticky, Mother Miranda, hej? Matka Miranda. Typujem, že to je tá čaja na tých obrázkov. What? No. Wait, where's Rose? Who's Mother Miranda? The bell tolls for us all. They're coming again. Oni mi uniesli moje adoptované decko a dali ho sem. Wow. To čo je za ste vyvolávali? Hej, toto je asi ona. Si myslím, vyzerá byť taká vedúca. Á, tu to poznám. Toto už neviem, kto je. Save roomka! Neverím! Ok, kámo. Loading screen som našiel práve. Ethan nevie ani one. To čo, má military training, ale nožom nič nevie. Pichnúť dozadu, podržať. Ethan. Follow plot. Mina? What? Ten kán chce dožnúť ďalej. Takže môžete mi dožovať ďalej. Close the door, please. Čo si? Čo chceš? Whoa, calm. It's okay. I'm not gonna hurt you. I'm just glad to see normal people at last. Have you seen the other survivors? No. They're all in Louisa's house. Kde? She's not. Not answering the gate. It's locked. Quiet, girl. He's an outsider. Oh. Shit, we're sitting ducks in here. Can the old man walk? No. One of the monsters coming. He's lost our blood. We have to get into Louisa's. Quiet. Must be a way inside. Stay here. Be quiet. Don't move until I get those gates open. Aha, ja som debil. Tam môžeš prejsť. Kúkaj ho. Dobre, aspoň som to našiel. Took your damn time. Prepáč, robil som sidequesty. You're not from this village. No. I'm Ethan. Ethan! You Teží ma. ain't go. Come inside. The others are waiting. The fuck is this? Outsiders, you're gonna get us all killed. Quiet, Anton. He helped Leonardo and Elena. We were doing fine by ourselves. Please, Ethan, take a seat. Hej, do ti otvoril tú bránu, ty nevďačný chuj. Is this all that's left? From your entire village? All that's left. All that's left? There is no one left! A worthless invalid, a stupid, wailing bitch, and you drag a bloody man and an outsider in here like it's nothing, and expect to be all safe? There is no safe! Every sorry bastard out there has been ripped in half. Tomorrow? Tomorrow we'll all be dead. Just like her damn husband. Put a sock in it, Roxana! That's enough! This house has protected
my family for generations. And drunk or not, you are all welcome and safe in here. Whatever. Can someone please tell me what the hell is going on here? We don't know. One day we were a quiet, devout village, and the next, the monsters came and attacked us. And they kept coming. Wait, Louisa, where is your husband? Did they? No, he's out there. Somewhere. He went to get help. Yes, that's it. He went to fetch help. Let us pray. For him. For all of us. Good idea. Come. Great ones, hear our voice. Together as one in reverence. We call on thee. Ja som v nejakom kulte? What? Within the endless dark, to deliver us into fate's hands. As the midnight moon rises on black wings, so we make our sacrifice and await the light at the end. In life and in death, we give you glory. Mother Miranda! Now, the tea should be ready. Come help me, Elaine, please. That prayer, I've heard it before. There was an old woman in the graveyard. Some bitch is crazy as a bag of rats. There is wisdom in her devotion, though. And I hope it protected her, as it shall protect us. What are you doing? Wait, To sa jak rýchlo normálne stalo, chápeš? Let him go! Elena? I said no! Oh my god. I'm so sorry, Father. Hey, that wasn't your father anymore. You did the right thing. You couldn't save him. He was already gone. Leave me alone. No. Nemám rád deti, kde sa ľudia premenajú na monštrát. Let me tell you about Resident Evil 4. Kámo, referencia na Resident Evil 7? Zasa znovu. Pátečka. Nehorí mi auto náhodou? Father? Elena, no. That's not him. Not anymore. He said my name. Father! Wait, it's not safe. Stay there. Come on. Give me your hand. Ethan, go! Halo! Save your daughter! Elena, don't give up. Reach for me. God damn it. She's dumb as hell, bro! She's dumb as hell, bro! Dumb as hell! Dumb as hell! You dead? Hey, she dead? Hey! Who's there? Stop! Mother Miranda! Hey! Who was... What was that? To bola tá čaja? You good, bro? A zas táto. Okay. Savnem. Ak sa vám video páčilo, like, odber a hey guys, peace out.